Tumekutana siku ya leo kupanga mikakati ya Christmas, vile watu yetu wa Kirinyaga watakula Christmas bila wasiwasi. Tumeanza na kuhakikisha ya kwamba watu yetu watakuwa nje patrols, wakabe area yetu, hakuna mahali tutakosa watu yetu ya patrol. Tumekuwa na few instances hapa ya robbery, lakini tumefaulu. Kwa hivyo tunataka kuashua watu wa Kirinyaga ya kwamba security ya Kirinyaga iko alert. Na ile tu information tena tuwashukuru ya kwamba information ile wanatupea inatusaidia, na tungependa waendelee kutupea hiyo information. Wakipata kitu kidogo ama wakiona mtu ambaye ni mgeni ameingia area, watuambie mtu mgeni amekuja, wapashe habari mara moja kwa polisi, halafu sisi tutachukua hatua. Ningependa pia nichukue nafasi hii kuonya watu yetu wale wanapepa miraa, wahakikishe ya kwamba wakati hii ya Christmas waende pole pole, na yule atakuwa anaenda speed, tuko na maofficers wetu kwa barabara wako na speed cans, watawakamata na kuwapeleka kotini. Tungependa hii festival watu wakule vizuri, tusikuwe na watu ambao wamekufa alafu tuanze kuomboleza badala ya kuwa na sherehe. Tumeshukuru sana kwa cooperation ambayo tunapewa na watu yetu, informers wetu, na tungependelea waendelee na hiyo habari kutupasha.